Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Le mawe to le mawe vie kple gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋkɔme. Amen. Nɔvinye, ewɔ gaƒoƒo ade va yi vɔ. Mawu ekpɔ tawò. Medo ŋdi na wo le ame ke le ŋdi me. Wɔ ame ke le ŋdɔ me, medo ŋdɔ nyuie na wo le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Eye wɔ ame ke le fienyi me, medo fienyi bɔkɔ na wo. Ke wɔ ame ke le zã me le eya me, medo zã bɔkɔ na wo. Wɔ ame le fɔfɔ me le eya me, medo fɔfɔ bɔkɔ na wo. Mawu dze na kpe eye dze na dodoɖetsi bena be ŋkeke nyuie yi ke nye fida eva tu me. Amewo dze fida gɔme kple dzidzɔkpɔkpɔ. Amewo dze fida gɔme kple aseyetsotso. Amewo wu ŋdi ƒe akpa nu, woge ɖe ŋdɔ ƒe akpa me. Egbe fida ye ame ɖewo le veve sem ɖe woƒe ameyinugbewo ta. Amewo lɔ avi ɖe akɔ. Amewo ƒe dzi medze mo. Wɔme le nye gbe sem. Aɖatsi ɖewo yɔ mo na wo. Ɖe tsilawo ke trɔ megbe le gbɔ, viwo ke dzo le gbɔ la ta. Wɔ ame ɖe le dzidzɔ kpɔm le yame abe Mawu wɔ nu gãwo na wo. Wɔ ame ɖe le zi ɖe ge ɖe go le gbe alo tsɔ yi ke gbɔna. Wɔ ame ɖe le srɔ̃ ɖe ge etsɔ yi ke gbɔna. Eye wo hã kafla. Ele amewo ɖi ge tso. Xexea me ƒe nyawoe. Ezã do le afi aɖe eye enu ke le afi aɖe. Ame ɖe le fɔfɔ me eye ame ɖe le otrɔ me. Nenema Mawu ɖoe. Eye eli na nu sia nu. Ke wɔ ame ke le veve sem a, mebe tsi ne dze me nɔ le Aƒetɔ la me. Vivitsi ke me ne lia, enu ake na wo na ge ɖe kekeli me. Avi ke fam ne la, avia nu ava yi. Alea xexea me le ya. Mawu ƒe gbedodo na mi ele ƒe nɔƒe. Etame dzi magblɔ be etsi ne dze me nɔ. Mawu yi ke nye zã, yi ke ganye Mawu le ŋkeke me. Mawu yi ke nye Mawu le avuvɔ ƒe ɣeyiɣia, yi ke nye Mawu le dzoxɔxɔ ƒe ɣeyiɣi. Mawu yi ke le me le dzidzɔkpɔkpɔ me, Mawu ma ke ga le me le konyifafa me. Eya ŋutɔ ƒe dodowoe. Akpe ko mia dana Mawu ɖe sia ɖe ta. Be fi ɖe eva ke ɖe nye kplo ƒe agbe me. Mawua ekpɔtɔ ganye ƒe Mawu. Nyateƒe ekpɔtɔ ganye Mawu metrɔ na wo. Ekpɔtɔ ganye Mawu metrɔ na wo. Tso blema ke wenye Mawu egbe hã wenye Mawu. Ekpɔtɔ ganye Mawu metrɔ na awo. Tso blema ke wenye Mawu egbe hã enye Mawu. Ekpɔtɔ ganye Mawu metrɔ na awo. Mawu si ke metrɔ na papa mi da kpenɔ ɖe fi ɖe yi ke ne de miaƒe agbe me. Mi da kpenɔ ɖe dodo gã yiwo katã ne tsɔ na mi. Mi da kpenɔ ɖe wɔ ame kplɔ mɔ katã ta.
ne dakpono de no san klasio lata alaba ne jeje sibo mawa atenwa wonu ikeche no ho enya dodo si adodo ike na dodo nkeke yaji enya manu baba yokata avamia pagbema enya akofofa yokata na economy no si anu ikele yata ele nyanyama no no yokata hia na mile otroya ele nyanyama no eyokata hia na mile njia ele nyanyama no eyokata monogamiala ele nyanyama no nana kama do vivichile boho bibla hana nyanyila be vivichikle kekelia ende ka onyela o mau bagbelabo papa akpeno be efomi katara gbagbo doma no vikele nyegbe semle yama medakpe na modo wagbeta la ba mau chama no ba gede echo ya ira gede ko daro wagbema to bobele ni ama tom ha mau pasile chiho to bobele chi chokpokwa ma ha mau pasile chiho to bobele nu sese ya ma ha mau pasile chiho eyenye taopola meglo dadio ha ebe le klo megafon yokata yila yaile bo nyala kwenye ba na hoya magiso na chowa gba neblebo medakpe na mau be edasile wagbon na mau be mau na klo le hihiama eyenye klo la nwe tono oyira olendia eyo yiro le nkeke yama o yiro le finia eyo yiro le fofon yama majima gbono ba yehowa nti kokweto a eliklo mangrobo madakuna de maupa gbogbo ikenti o ga dasile no le nchia gbogbo kokwe mai ke ko ga dasile nchi no le nkeke yama gbogbo kokwe ke ga ba jegbole ibe viama majima gbono ba mau gbogbo kokwe ikena anu ye vana mapagbema eyele bole yama eyele maule yama eyele nsedom le yama yata papa akpeno de o gbogbo kokwe lata ye dakpola ba chile mi achomba e dasile ni ogbon ba nunya ni ogbon ba nyason ni ogbon ba ngoma sesa e dasile nchi kwakpele yama la Yesu Kristo bokoba eyemye le bedumdal papa fa nyawo le fetefa na nakama tuchio novinya na me gere yopa agbanama le etawien toka klama dreko ya sikia novinya le gbogbolomba ela bada Morkporkpor lina ati na olela ega jena yeye eyefa alonu machina o na efa keodo kokole anyigbama eye efa takpokule to mala chifa vavana na be ogajena eye otoa alo abe atilo mumu ene si odo ene Morkporkpor lina ati nenye bolea egatro jena yeye never takpo aku eye ke odo hokole etoma ha echi papa echi papa doina go na chi papa do egbole toma egatro jena yeye eye otona lo yeye aba achimumu iko doena o yiro lan keke yaji ba mau ko achima ela bokpo ba eku okpo bo wana de kamala no okpo ba matin wa jejina o okpo ba eku la gbe ama afato ba poda na chifa vando egbokwa egatro chena eyo tonan paye yo angbadama o abachimumu ikodoena mama grobo Morkporkpor lina o le ofo mama fo mema ne togocho le tokpaji no paji bejima grobo Morkporkpor lina o nanyaba achi takpo achi kuku le toma echi fofova adogbo watro acheye ya ke wa meke la gbenye Yesu to wa ma la gbe ne mautore nukata matro onono me atro ame yo wo daria afato be ko agbevana o echi fofova ma yenye de la Yesu Kristo na wama yoko dola siwa apeto be cho do wana o
ala be na do na wa me yokpo ba magbagban yo mabu na da mama wa apoto be va gbo be na zu amofa ma we ka mo diagbon yo katan ye ma be va bo akpo no ma wa kpo si ho yikele ntiwo e wa me yo nyala modoma onya ole tukoma le cheche koma ha masuna ne ko nya ole otoma apoto be kpora iva ba me yo tuchoro da amama okewa gatere wa gbadonu e na zu vovole nyetonawo e na zu achilova vanawo e na zu ameka kpoji na zu ameka kholono na zu ameka awo wa zu ama apotro ma globe chief papa ma e anya Yesu Kristo e na hode wa gbama wa mele dolam le yama e ya mojo le goda sulenwa apotro ma globe chief papa do gbo e chief papa do gbo e anya Yesu Kristo hochima de wa gbama e agbena kede ma aba etro chena yeye do pe yo hola si o nagbo e do pe mala si o masu ni yo gbele wa gbama Kristo e kenya chifa papa e gede wa gbama wa me mala sro pom le de demo e yo tu sro de pom no pa gbona wa ma chi ma gboma Yesu va wa gbama aba tro cheye o tu gbejeje o de ka jeje o dowo o kakpomo no pagboa esita mocho le gbodo nyagbe otro Morkporkpor lina o Morkporkpor bado e enya de la Yesu Kristo ho Morkporkpor bena dododo nyeto na gava agbeye na chegomano maoba silachio e ya toba Morkporkpor lina odo no vinya mega bu Morkporkpor fanda le fire yama alaba poto ba samba dono hadako Neriana doto, o reality, Madoto hadako, Elaba Morkporkpor, le kako chanya, chitre chichipeyaba, le kako kuha, agbegedema, le kako boboha, esasaleama, le kako liaha, eboboleama, apotoba Morkporkpor linola. Ona yonko hama now. Ona profido. Ona doda loba haboboma. Ona twasio fwanye. Oba yomakpola. Kake Morkporkpor. Novinya Morkporkpor. Agbe chekoma. Gakpomo no bagbopu. Do pomo no bagbopu. Fufo pomo no bagbopu. Fudodo pomo no bagbopu. Vijiji pomo no bagbopu. Dokmakpoa pomo no bagbopu no bana kpoto awo. Medok berala Yesu kama ela ba ga troche yeye a cheye wa bia bana de ame yo chesi chama ame yo pona ono yi meye ma ame yo duna fon ntie ya ma Morkporkpor lina ola nenye ba chia troche de ke wa me kele vevie na poto Yesu de alake ma to ajo aja to angba ye yo aje no fo atro agera pay yoma agera opu ye yoma na nye kafu na maula nyigbachi elaba Morkporkpor la sio mechi maglo le kakoto ra nyigba le kakoles jiwo som aba foro jimu na o yo aba ngoene malamoto mo o cho ba guto ene malamoto mo o mediabu bunuchi o Morkporkpor bado o Morkporkpor bado o Morkporkpor kenye Yesu agere wa gbama fisi o ila wona nunyela ayo gegemde wa gbama kenye o Morkporkpor ayo gegemde wa gbama kenye chiboboma o twafo gomaka enu ye never cho afo gomaka dododo never cho wa gbeno no katama dododo never cho no poi kenele dododo never ela be Morkporkpor achegbo ko Morkporkpor ya na doye Hochi baba pa na ko de wa gbema papa ma da kuno to renover kele fu pamlata e kene ba Morkporkpor na chia Morkporkpor na novia ha
novi chu novi nyono novi devi klechichi papa gere pagbama yawe negede wagbama Morkporkpor na tro onu chinya yawe negede wagbama Morkporkpor na kpono polo wagbama baba oyira ole ndoya oyira ole njia oyira ole fofoya ma oyira ole nkeke jinala oyira ole fidaya alaba potopa manuva lechio ken sayo kata le fidama eyo glonam la magbetonchi madwa sifu tobo dona de shed metu asira lengo akporo na ijare ngo akporo rusima madobraba mafondio watera hachu agbadogbo dolale yo daroda dolane tro yo bo obo do on top la wanu on top of bora Morkporkpor la sio maba ya trola o maga de Jesu nuji chono de la lechio elaba Morkporkpor vado beglokata tera elaba Morkporkpor vado maba fire anya fire tokeno amanu bavo nyana o ya yira onyana o be yeho aponu sa na do dale beglokata ma o ko nkonchi maba yira ole mia totuma maba moko dore chile mia totuma yeho abasira salechio asima ne ko dore chi ba abba fondi matwasio ahwen de seri o dadia ahwen ban le fire ama tv de seri o dadia tele de seri o dadia enu pomo de seri o dadia maboka ta okaka eto yo dadi ko dare chiama chia gbangba Yesu wo maba network de sede ayoko dare wagbachia de kamala pogo no yo le mofonu jire wagbobe number ya melio le Yesu ban koma maba no yo le mofonu jibe osagbedo wagbobe number ya melio Yesu na ko dorechi bogbokoko ne siami na ole yiyama maba na siami vava na ole yiyama boda wonu gbonu baye ala ba Morkporkpor dodo katado oyira ole ndia oyira ole ndoya ma konti ole fie eyo oyira ole fofoya ma oba siasa na no chio ibe kekela na kleno na dogole vivichire siadema ala ba Morkporkpor va amanyona o la poto Yesu Kristo bankama papa mi da pa mi doreji de novisi ke do tom le yama de novi ke papa manele yama drama do na we kokwe ala ba wenye pa Morkporkpor de la Yesu awenye ba chipa fa de la Yesu Kristo de disia didala o dollar sian na ba Morkporkpor na ko ya doreji akpena o Yesu de novice apagbeta novinye Kristo vagbo iro le pa manu bevama chepa no sai darechio wa yoba ameyeye alaba wangba otro cheyeye wa yoba nukunu toy alaba nukunu tola wagbema apotopa misisi alachio o yira ole Yesu Kristo bon koma la jifo